wa no onu so fi na konim say Yesu Kristo kan sempa ato so ana say am what ase me na sa tam si ai oh say wona wo mi sam sentiment ye din that me ga na ma ye din na mi tie wo say what ase na me yi wa no say what ya church na ta machine dia man eya na na to yo yeah say aya but yes see enyo bi no push no ne oka sempa no so bi na to machine de ma see ne oka sempa no didi wa sempa no ho nipa ye bi ade no nipa ni twam no okobo ne kire bi so a ohun se ebia abrante aka asem ya manatoma koma so on kan kire me se omo ogira kwa preach papa wo oh papa wo na kan kire se papa so ni papa wo bani wo o ya se na me mom de me no se asem pa dabi ye de ne se o de ne se o se enye kra se wo be gina kwan ho ye ka sofo ho asem na se do gina ka kwan ho preach de collection boy sire mu se ono so o kan nyame asem wa collection on ya sofo adentia so ene ne pesa o kire se e kwa ho no gina no e wo ye ma pata wo o diska na o de kwa ka ye de ana ye chao say ebia nipa no nene enko achi opese nene ka achi into akọ high speakers a high microphone wonu so ma ye ti membra wo ya ba bia do be gina akasa na yi testing ati gina kwa ho kasa wona o ti bi gina wo kan ho sa e mra wo kwan no ho e kwan na da wona nya wo dia wo kwan ya e kwan na da wona aban kwan aban me ti aban wo kwan se o jisika e bia wo kasa ye nyina ya aban wa ya kwan na so nya kwan na so ya kwan ti am tin ko gina kwan no kasa e kwan ben na aban na ye bi dede nteten yo bi dede na me ya no massage jisika me fa nkoma aban na me kodi anti amra o kwa jisika wo kwan ho aban kwan a wo twa agusu kota apa nkrofo pra ho se wo gira wo ko ka wo se me ka sampanti wo ka sampani bia wa jisika o ma aban bi na wadi anti amra ya chiwa yeye azama na mo ka kire me ya chiwa yeye ya wo ya ni ti amra anti na tere bia aban to be ka se mo bia nyira kwan ho preach ebe otwe akra wa so listen o se me twa akra ma so se some person ko twa akra ye wo amra kwan so no ko police station ye ba mo pipa ai kire se o be twa ko preach wa ka so dom in a normal way o twa akra se da be normal way bi ani wo normal way be se be person ko be kaka nyame asem a kire nkrofo na wo ba yesu ntanya me ko police station aban ewo mara nti e ma me krata se so afo person ko gina kaso anyanya no kwan so na wo kan nyame asa ya ma wo krata ko gina obi yo bibia babo ya me ye ne ya ma wo kwan ebe de na wo so hu se ebe de nso na wo so hu se na no so gina wakwaje krata de o gina bonten won on kwaje krata ebe na wo hu so afo ka se on ka se obi akwaje krata na oli ko preach na obi akwaje at speakers akwaje no ana o ka sa akere so afo aka kere se obi am ya banyam obi krata emo wakacha nse onyina bonten preach onji sika ena obi akoto speaker dia bachem so man kasa se wo ba he ita enya dia sese bansa pepacho se sofu ba ama de permit na de kwa side man aban krata ana oba ha ibisa wasem me ba studio wo ba he aban krata wa kwaje ana oba studio ha we yes studio yes me be so se I am she ko aban no so cha ya me asa no kwa na wo kan aban no so cha enti mbisa se wo se chisa wo kwaje permit ana wa session ha before baba ba ye adwuma ha no trace kan san ha ba ye adwuma o mo so che tax de ma tax de ma aban enti se ma me mbisa wo ne se na o go ja kan kwa gwa ji ska wi ase me da go moto me ko na zo la yo ni abepra ho ebe de na wo so hu se bia o de kwa sorry o de ska ne kwa sorry so de kwa sorry na che suffer na smart se me ba sesa machine ko kanesi ko kanya me asem be wo se dan da suffer na small se kanya me asem bible no o kan thing se o suma de wo suma onto sorry pra kwa nya ne o ye inde se me ameti hwe na ebia se me pepon adwuma me fato me ho se ebia me hye obi wo ka mu me ne be kanya me asem so e bone ande me suffer suma me ka mu kura po yan kanya me asem mo de mu nti aka mu kura yan kanya o ka kanya me asem o ka mu se me no obi a wa ye
on sa ban bra me kai say o ma pe no ko fa bra so ye bra se mo bia preach work because a trade driver na twene it is am na mistake what you ko ni it him fan yan kan ya me asem what you say na yan kan ya o so wo be dey kan ya me asem ya kan ya me asem o ba bia ya odan na nipa ni nyina hia ho na Yesu Kristo oba asase so na asori wo ho Yesu ba asase so na asori ho no ankasa no wa asori Dabi na asori ne wahi na dan be na okom kohia ene na suafo no ekose ye kohia no what damn is Dabi apart from say na 13 years okopo and 12 years okoka nyame asem wo se na go honom no apart from eno na enim so okọ asori dem honom na ehin fa biom na Yesu Dabi ehin fa biom ana Yesu say ye question na bisa ehin fa biom na Yesu Kristo ene na suafo na be de kire ekohia ase wo so ye ya asori Bible says Capernaum Judea Samaria okoni na baby a nkronkro bedroom okoi na nya so dem na okoi onam no ka nyame asem no ana wo so di collection boy si kwa ho ana say ye che Yesu wade on chende no chena de Judas no sika kotoku a esen no esen wan esen Yesu wan esen Judas ni ye Yesu no ono ni kotoku na esen no eye Judas ono no Judas na na preach says kotoku ni Yesu na Judas 5 so on say Judas sika no offer so for abusia dem person no ti ase ne se na bi nya wo ka no ye nti ase abusiafo ehu be hia ase mo dem comment ebeba ewo asemi ho se yenso ye be fato ye ho se ye be kwa probo ewo Ghana amantem akobisa Ghana fo se wo preach wo kwan ho eye ana se ewo se da bia no sofo hye na aso we dem no ni members pe ana preach ebe den ye nya nkrofo asakra wan adwo Oma ba sorry. Oma o ka preach on abonten no. Asa dem say the power. Dia na me kira on say. Wo person a wo kwagina kwan ho. A obi ansuma. Na wo so me ye swafo. On say so obi so akwagina kwan ho ma obi asakra o say kope wa kasa kope asori ne ko. Ena na ja so no ho hia chen. De o ye wakwa. Dabi o preach wa frɛ nkrofo. One episode no homa Kristo makwagina ho obi a o say pa solid Bible believing church neko men kan cha ne zombra ma so na say asori ye kok abonten eko preach o mana ye won no embra wom unkwa ntumi nsori nyina ba bi se ese he fa ne ye preach eti se me kwa abonten akoka asampa ese se o man mo mra me de ye adwuma da bio na say ese ko police station ye man krata kire se ni kwai enu no ni waso wetuo na eko si akoka asampa mani pa ba asakra di na say asem no so say yes wonam no kwa na Yesu wonam na fi say onu no yi asuafo edi na chi ema se na asem no enyira ehe ne Yesu permission John me ko asem John the Baptist ne Matthew Luke John ne hwan mo omo preach no preach aso we dem Yesu adebi obeyo ehef fa ne ebo hwan bakobo no se enya bonte no nka nyame asem na ebo no bo omo kwa so dan ko preach o Dabi hefa na ebo ne bo na enya abrantie ya oyari ya omo de no kwatena beautiful gate ya de no kwatena ho ana John ne Peter and John omo ba sorry de se no omo omo kosra sorry no ada Bible no wan kai ankofom aya kai ankofom na wo kosra asori no kosra asori oyelefo no won no koto asoda na no se obi oduru ba on digiska on se ene ko kan Bible ni si enya ko oda oyalfo na ho no de besi nti enya ho no da na se nya ho no da e de be se ona se nya ho no da de bia de o se de bia wa de no tan o sresre maboro hu na de eno ne hospital ne John Drew ho no bisa won se mami bi na ya bonte anya anta ya bonte asori dem na ya sorry na ya bonte the gate built in front of the beautiful gate asori dan gate anya sabi can it overhead gate asori dan gate asori no akwa ba chance dan gate ala na go af enfo mo kwesi abonten so mo sesreska what I say enti asori dan gate o mo se asori dan no for all it na kwesi so mo kotna na ya nkrofo ba asori ya wa jisika o pesa mo kwa abonten ko kan ya mi asa no nkrofo wo se Pentecost wa Anglican wa Roman wa enya mo nyi onim se sa evangelist bebre ya omo wo hoi
omo nkonform aso within na eko dabi aja omo aso so na me bisa wasem bi say Steven na ye born ni bo o kan yes na boku is na boku no enya abonte ene so okobisa fa me yenku ni pa dabi no jina he Chese o si na boku na aso da yenku ni pa o ti se yeku ba wan ti say Yesu Kristo say yakasisi a mesansi so yen kwa mana man so na yen fa asem no wi ase afa na nyina ko wi ase afa na nyina nya abonte ya sa ka ho ne ya dabi na yen ko wi ase afa na nyina ne wen na ehemfa na enye se wo dabi kan se wo ko market a ho ye diga ye tonton ba nchen ne amane ne ate no ba ko no dia se no speaker ho na se what are the audience sakra na onse asana ho kan ale ti na onse asama ho kan ba kwa bonten akotwen akra oye odumni anase wudini me de na ba asole ma kwa bonten akokan yame asama atwen owudini a ohwie mojegua na okum nipa na ose ya brebo ma atwen na ba asole a enti o pa che me se da once ma minti na me kwe na once ma se man kwaji permission ewo aban ho na fa man na once ma minti no na ma akwa se adwuma ninti no enye dabi enye wo den kwan so enye se ahaya meti enya me dia ete me se me shere fira kwa wetu ntam bag nsan me kwa ho se me ba hanti me de ko eti se ba ko dira kwa akaka nyame asem na ma didi sika na mko sofo enye sika sem na ye ka enye sika sem o na me did disqualify dabi na se enye obi aso na diska obi ade enye obi a won so put enye obi adano me froka kem obi se busia fo mun se mun na be ma nti mo betu abo am kakra emo abe na obi se enye sika na se enye obi a de ojira kwa mo dia me se yakko but Obisu o preach kra no on business kan e discount propo Obisa atọ chance na one answer dabi nyesa atọ no so atọ obiseska abundance bi en Ghana Chrome House on obiseska no ya wana obiseska bisa na e discount propo so try light Oya to suffer come be suffer said preachy Shedro market preachy that time na mjiska ati asi menante eko eba na mjiska me preachy sa even kaswa me be preachy kaswa market sa na mi enye sika na me botai ati asi me botai ne se nyamemma won ba yeden ebeto obi abedwem ote ho bone ahye na adwemu but asam na wo ka no ebe na masam no so wasesa na adwen enti yesika no nkote na botaya enkofo de kose me kwa akope sika ba senia abrabon na niomesi akoye nti ne bebre no enso oka Bible school ye won nkofo a wakọ school ni se eyesika na mede baji ani ene ye wo bi a yankopon ayeden afre no enti wo hina no nia wakọ school se ode baji sika no okani ayame afre no no wo hina wo kan yame asem enti Bible se idua na ba no ene ye di behu ni duaban what you say enti me yame afre me man ko Bible school me kan yame asem etwa akra ma yankopon a no be so ene nam on kan yame sam obi a bo afalema yame da nipa no wo beto no na me yame kan yame sam no wo be hu se different ye den ewum ndontom ka se da nipa na o jiska no na me yame kan yame asam no ye ina ye papa ana se enye untume ka ene na wo se o te ase se bia o de ani se papa wo na banu wo mu a wo de wo condemn se sa na ye pa kire se papa wom bonu wom ba wo de ani se wo ko gina kwan ana mo nya ntem ase no da bi ye de ente wase da because say no apostle Sisiano okay Sisiano menye evangelist me so ye no e ka mesem nka nyame asem kire obi banyard Monday banyard baby ankorfo etwa hohia abeba mitim se banyard na minkotina fi se obi beti bibi a obesakra enso e onkwa wa ko jina menkwa
no me feel it dabi I was say asuma dabi sofo oh ya ka kire me say wonya medwuma no awoye no obi na ka kire say so we no ko yenya medwuma dabi enu na won't ya nti nipa no ko no sisi ya me say o think can be eye say ni tie wana asuma Yesu na asuma na me asuma no I was what Yesu kasada nyame asoma no what Yesu kasada me se nyame asoma no nyame ba ya ese wo nyame ba na wo som no no ona wo se nyame asoma dabi se what nyame kasada dabi ese na what nyame kasada me enti o ka cha me kontete dabi enye na me bisa wo dabi ade adaka kosi wo se me ye nyame dwumanti mate wase apostle mate na se ha ne de besi o de ne se wo kontete ye no sofo no no ana wo konya na nso pacho kan bible ye ha ana besi apostle Paul o last words ne me last asema meka ne se me pese me nua sofo eti no kwanse se ya me dwuma no obia ena ne di enti wo wanya wo dia keep wo dia no bia wo de no sa na ya me ka cho se tena so dem na ye but bia obi nso de no ya me aka che se kwa bonten na twa akra no for homa ono yankopon nti be di order no se opese oye okay oye ya medwuma no ma ya medwuma no tumi tumpon a be bia wo no e wo se otena wa no obuwa nkofo no a omo so je nyina omo mpa ma won se ni ono hwehwe no omo no bia so enya ne sa okay medas sofo sama bo mpa ya mo bi ogina kwa mo preach dia na me na so an de metan de chi ana yesi na wan kwa nkonya asa abusia pasha mo bechi mo nti obi na yenko me odi kan me chia me papa ba ko pe e friend obi okay Swedro aguna Swedro papa ba bia obi anyame onhira o ana ma meyele ante obapa hana so yanko onhira me chia ma so me na Holy Divine Rescue Chapel me chia asafo me na e bia obi anyame onhira obi bia amen so far mente mo hasia ma me chia ma konta na abalata chia na yele da otoso Entiano. Na de Entiano. Entiano. Otabechi ono ana me ba opia me ne ade amachi so ono na nya na me. Na onse me chia na borata me wale ne nua ba ntimi chia na pa na chiza busia ne nyina. Me chia o mu nyina. Na wo kwa so ye bon pa de ma ebo ye mu asem ma bibia ba fine. Bibia ba fine. Easter bentina na aya na otwe nya ba hweye. Ai. Empawata which the Michia House of God Prayer Ministry as a from na better Gasamani number 1 Michia Yana software ya no mo ya sorry na nya menshira mo fire na ebedem kunim amen o fire na wa solid dem abusia apostle Donkor eda so gina sesa wo preachi wo law kwa ho na disika ye bone Apostle Paul, many Apostle Paul, ya boy of modern party, be better no. Ni na free baby a call in tete, na kire say one na ho anso da ise Nyankopon enfre no. Eno ne challenge a won tia say me akosi aspakos ye ko backside mama na tia say ofre no e wo sa wotene ansa na afro. Enye nipa na be ka kire Nyankopon afro. Ansa na wako. Asampaka adwuma no wa wo hwa me na wa wo tifie no e ka won se ko kansem e kire obi a koka na onhu Kristo aha anya di besi aseda kese enkoma me cameraman me editor me chito said anenda o time bachi e ma me judgment yi abesom mo me see you apostle Eric Akosigendwe no odua blue ai inso 20 ebro ni edua Attention TV for the near mada anya ni besom Attention TV we inspire you mommy din ene Akosia Sparkles greetings bye esambishe